Magwene wa bona ka mogara family so o hwetše le gore go ne le mong ka mogae ba no tse gore yena o rea dilo le le ka tlhole bereka ka moka okay yeah le le ka tlhole bereka ka moka le ana batswadi ba hwetše ba kgopela wene e le mo ba motšhaba yena mmene kwa go no chepa le go se dire selo ka molapeng wa tsara wa ela ba motšhaba o setile di-boundary you guys don't love yourselves go ka seta di-boundary ba se kara ba re neelelana wa te thaola ne mokhubo wa o ripa neele tolo tlo o khuna makang wa ngusha re kara bang ha re re skwa thusha o seta wa ria wa sega gore I will always help up until here le ga ba ka diphunya no matter how sad the story is no ra ke nayo ba tloela bohloko okay o hwetše ba se ne ka mohlaga suri yena o bala ba phepana ka mohlaga yena o bala ejitse go o mmone go ruria go fihla kae yena a sa litsena go tswela pele kana batswadi ba go ba riang ka thata mdende ka rashtile ba babedi is too much o ra re ka lekana le mehlaga a ke re ke bile wa ke ra ba ithekele dikaparo ba re ke rena in most cases ba dirang ka yona a ba patele nana ba patele di-funeral ba twa go patela lena bana ba bona gantši a bo ja gore man tlogela ntwe ke tlo ya two mountain ke tlo ya ka maebaneng ke tlo ya kae o nkwešiša a ba bona o fila gore ngwana rena ba bereka o swantse gore a re riele otherwise o tlo etse le go ruja ke batho ka kwa ntle ge le ba soka workshop yes serious black parents ba backwardness you can't be here ka 2022 and then have a mind wa anodomini before Christ ya tshwenyana nthe cause o no feel like nka ro santjo tshela mtshelo mo lo ya go tlishitse mo lo fase ene o gotse le re wa dira ba no go galalela o ka se tswele pele ka selo kore a re le go hwetše le gore o ngwana moshimane na se no mafelelo mara ka re wa bereka o hwetše ba nyaka o nakela jeraka le bongwana go tsona ba santse ba go rute ga ena a ithaopa ebile a go netaba le ga ba ka kgopela go tlo go seneta mara santse re ba mo hlofheletse gore o ri o nyake stand o re ka ga a ba fora ngwana ka doctor wene o tlo re yone chatting e kae and le ka ra ba tsela a kere you pay rent wherever you are staying you have a car gona le di-levy gona kwa ba dulang wa tse ba behave jela kang ka di-employees wa tse di-employees a le businessman a ba lebele di-expense tša ga bona ba no lebelela tšhelete e tsenago ba rone e tšhelete ntši ba lebetse rana mmago ba patelwa ka mokana e bane di-expense tša business wa tsa ke tše dintši ba kore we have a lot to discuss ka di-black parents tše leng gore I think they end up e tla e sefe ke abuse ke nagana le bana ba tsebo gore ba dira ba fafanang ka re you must ena re ka rutana gore it's not a must a ba go ouna ngwana bona ba go belela ga re ounane ha wankere a bang oune ke tlo ra ke ga ba ntšhala moya ka tsoga ke rena ba moji mafulong kgoka ka le kgono ka ga ra thusha go ne le mathata but go santse ba le limit e o e riago ka lena le tlhoba maboya ye o tšele your very last cent o kgwetša batho ba kolotantše tša go kolota ba kolotela mang a o tsena ba go balela tswana ka mokankana the very first day a o ka patela o botse mejako ya gore o tlo diatsa ena ba ka ria gona seo ba ba ga enegela o tlo reya o kgotsanago a segale kana wa sepela wa bane ya sona selone o kwane go le pelo ya gago ka yona gore nna ke tlo thuša go fitlha mo wa sepela kamelela ga etla ba tlo bona plan and they will never again ile o tlo ba tlatsa kore kgwedi ngwe se ka tsa le tšhalete o tlo rekile dijo tše a ke ranya ke a lebile wa ba le gore la tokologo wa mone goba wa reka nto ya ntshe kore tšhatena ke rate o fa motho ya lapiša go tshwana le bana mone ya tšhalete ya go reka mazimba sekolong o sa reke mazimba a topa ka magae a ba kere go tsefa go reka
ba ntšhang direng we wa mo godiša kana ntwela you think you are spoiling kante wa poela wa kokomoga wante o tlo e galala mara šitše le mogolanyana le fo secondary o molaetša gore ko go kheriša boka o ne tlhaloganye motho eo I think ke rena re tharaya o ne o go rata go retwa aowa rato impressa le go bontšha batsadi ba ba ya go retiwa wene ka bana ba gana ka malapeng o botse se a ngwanela it's about me nako ngwe bile a se batswadi ke wene you want ba go reta ba go praise yona being the best child amongst these ones gore ba bone ka re ba useless it is you and your competition coming back humbling you ya go honta ke two situations nako ngwe batswadi ba ka fo ba gona so nako ngwe ka ba mix ya tsona le no ba thusha gore ba go dire gana so and then the responsibility di a gola go tla mo le ro lebala gore kana wena o encourage marathon wa the best child ke mkana o dirile ba gago jalo you want to be the best parent to what to your child o lebalang go ba the best child ka mo ba best parent o thomo reka di primary tšela nko go dia tšela nko go ba ba di ka remote ngwana tele ke nka batswadi ba thomo rawa na ila re sa bona se lo sa tsore wa sa ntjwa bonang o tupušo ke nnye ba sa ntjwa bona ke ra go ke wene ka boene why create you know how you behave today in most cases can or may or will we will create a permanent situation that you find yourself in the future in future is go di correct gantši akere kore wa e tlwaetše e ba o no sana le ngwana o šetse mosentši o magetse lebelela go goga it's so difficult for batho go tlogela but o ikhireithile a sa thoma beng ka re ke temporary situation a sa kgonege boom lesafo ke catapokisi you drink today you start drinking ha o ne control over it wa no go nwa ga bjala e sa le go nwa ko go tšhela sebete sa kokomaga se re dimpa jerengolongo ore who are you going to blame nka bo stopile tabe le yana maga tšhelete stop it ya kwala maga o ka se tsukula ba tlogela ba swere ke tlala tlogela competition yone ko eno mafelelo o bona nka re bo botia ka nka ra ba direla ga botsana and then you want to be the best child it's not about being the best child ke gore ka maga ya go be le flow ya go be dijo se ka ra hloka mehlagase se ka go ja go hloka ga di-washing powder re le gona ba re thwetse matogwana ya kwala ma tata e ra re shana gabotse ke rosa wa rena guys